ayenga mukasera na kalala bicha kwa nza ba bloggers mwena mwena mweba ni ndirala mweba ni kwa amaze okubanga atakolaki amaze okubanga atuuka engale edama makadaga webankobya okuleeta aye eri abaana bawane Kamuli bali kukomplaininga era bateka Kamuli tuli kulya sente daibwe ibo tibembaku kale bambaire bubino nalweso era abandi ni bano abandi nabaawo nabakoba mumbe chairman waimwe chairman seko yondaba enyoka siza kulingirira ngawala bali kumubinga balikwe wakaye kubalebya Bibe Kamuli nze ndi mwisaiga gani nze kisafu fuka milango likogera nisengawo tinecho bagati wakulira ka kale twayanziza omugalo bwanika rocks mwisaiga ga babudumbula ewise fetabazinga ndi mwisaiga gandi mwembigaga no honara bamatiri muzale mugabi amaze okubanga atatuka Bernard Chiria yena amaze okubanga atuka omuna mawulira erako hatima fitiz yena amaze okubanga atuka Baba FM Baba TV Musoka 1 yena amaze okubanga atuka uti mvamanisibwako utieri aba yaba VIP twebisempola mpalabukalamo tuleke mubala DC ba MP soko peleko mwabiro muzindala sokera ekirako well tell me kwinda omwendi fantaje I think you are ready fantaje ladies and gentlemen kadija Franka check today DJ Beach Nenamiro mbagala nnyo abaana muliba bonna aba NRM abo kulorwa baba mama kadaga oberoje ngero ne baba ni baba ya baba wife oya sabara kadaga walina muliro musageri wala kone ndongo musagaru orada na mutukula mbera yona byolowoza ezira chenkoba bobita kunanda shira government yatuzimbira technical nanago amani gabatayire mu technical eriye Kamuli ni technical ya ife yerwanyama tulikusima ino ntiditebwe more equipment abana baife bafune skills tusobole okuze ekyalo right honorable tulina ekintu kinene ino kyetulikwenda okwachivinga mu government eno is resettlement of abantu baife abokunanda abana abokunanda livelihood yaibwe yali mu maadi twalandisa olupapula yewantumye nga tulikwenda abana baireyo mu nanda nga bali kujja okwaya ebyenanda twenda support ya government abana baje bayire ebyenanda mu nanda ni muri River Nile mwe bavwa aye baireyo nga abayi tulikwenda
ekitundu kyaife kyewatandika obulungi ekyekasolwe livestock center ebe developed ebe nti ebe center of excellence era bakulona ni pasente nyinga nene aye mama bwekyatuuka ku kintu kya mukwano gwaife President Yoweri Kaguta Museveni pasente gyali ntono so tubasaba ku mukuze guno nga bali tukwetaaga mama ate mama adabanga atukola bulungi so mama tuli kusaba ekisaba kino kituuse waide osimbule tiimu yeeyo eje mu kyalo enoonye akalulu ako mu Busoga yona kuba okutambulako tikusooka ire wano Kamuli wonka ogireko otambula ku lw'ekibiina kya movement ku lw'obukulembeze obw'eggwanga obukulembeze obw'abakulembeze balina ku mitendera egy'enjawulo ndikiriza nti oli eddoboozi yainene wano e Busoga ti wonka mu Uganda wona iwe oli ekikungaanya abantu iwe ng'omuntu oli iroboozi nene ate oli omukungaanya w'abantu okuva mu bitundu eby'endawulo nti byoyogera biwulirwa ate bulido bitebwa mu nkola nga wooba obikobye ati agira otegeragana ni mukulu mwine kulw'obulungi bwa Busoga ife wotukoberaga tukati aya songa kadagabeewo tulindire kyajokoba ate twakoba tigagwa getugwa wakoba ati gemagano nga tugemaawo nga banakukoba bano abakuliku abo Justin Sano kumaadi ezira kyabajja kukola waireki era nkweisusa yembala yetwabaire ndowooza bawoine wetwabasirisa eminwe daibo twadita ku zipu era tuyina kwongera tugite ku zipu kubanga niwe mwene mu Busoga muno right honorable tosobola musirisa osobola sirisa lwaitiraba Busoga muno ife wana Abasoga tuyidi inti mwene mwaba muki mwenemu n'olwekyo oli waidembe okutambula Busoga yona aba babaire balikoba nti toli supposed kutambula beyond Kamuli oli waidembe okujja Namutumba oli waidembe okujja Iganga oli waidembe okujja Mayuge oli waidembe okutambula Busoga yona ni Uganda yona by the way right n'abaju kadaga hoye n'olwekyo bana Kamuli tuli basaba nti ife mama gwatulaga enjira tukole ki tugoberere Yes. Abawanike bipande mubise twenda buli omu asobola okuba na mama. Abawanike bipande mubise twenda mama.